nami pite tuni hi TP media in nama dinga hi che san te to gal ini hi hong khang len ding ho generation hong len do ding ho hi in chuteng le te se ho mi nu mi pa ho inam sung wa history a inei theina di wa hi kin be a kin sim hi in jenem ti le amasa a ukeng ne ho to gal ho hi a chuteng le englo KUKI war ho jong written ji tho ho a in nei wang win a hi vet thaya macha ni koi lo hi ji in cho hi ki vet le thlasam kisan hi cho gel kho na zala hi TP media in gel kho na nei ta a hi chi hi hot du den nang yong le kin sima hi in ai nan ke sim hi thu atam tan jenem ti le kumi le thali lang kum thum di chet lang hi thu boi ki pa na thu hu ma hi ta jin athu sim dan hi a chting athu su dan ho hi aki ben hi le asabin he chia chun bung ni an ki khenin tin part 1 le part 2 an ki simin hi chi part 1 dana kin bol hi in hi choji a hi sawen lang yong le namai pi ten ngai lu na nei ta abula pat chai ni ya in ngai wa in vet divin yong ki ti mo bin hi that mai jawa gal hong ki pat nen India sunga awai po ho politician so hi in godi media ho abon win an ket mo sa win hi hi chi su hi ke het mo sa win ignore an bol win a hin athu hong kho che tan ke het mo sa chu hong hi thei ta pun chung chunin supreme court in hi thua government statement and peta na hi le ama hoding in jong athibe thei ta pu win na in 77 days dovin prime minister modi hong pau do in hi chikala hin official estimate dungjuin thubui ji hin mi him 50,000 a pat 60,000 lang displaced an himan tan igam ma wa refugee in higam tawin chile mi him 140 a panin 200 lang jani lang ahin kho ana chan tawin in the lojong sanga lak ne ki hal thata itin government manipur government ta in July date ten achu supreme court chu ne het sawin hichita in prime minister modi in manipur thu a akaman ke be min hong pau do be min hi hiche in BJP politician son manipur thu hi iptd a muntina ki dom sanga ham what aboutism kin ana kholang sabwin west bengal le rajasthan jong numi ki sugen thai jingin hiche state ho o thu ho jong hi aki sei khapun ipi thu chu umde a manipur a hi manipur thu hi ti a hi tu pi ta ki dom sanga ham kin mi pi ho chu na don bu win ipi thilom lom selgu thei ham manipur thu a hi ti ho chu politician son sei do nom lo ji we hin ipi je a hi manipur a hi ethnic violence hong ki pana ipi dinga hi state police on controllable thei lo wa manipur thu a thu ki sel larger agenda ipi ham ti ho zo si he thei na di we hin si ho ji hin a topping a lut pai jeng we ti win. This is a BJP which does not even look for the accused when women are paraded naked 77 days later. इसके बारे में क्या बताऊं, अभी ये सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है। क्या यह माना जाए कि वे अब खुद को हर सवाल और हर आलोचना से सुप्रीम समझने लगे हैं? मन की बात करेंगे मगर मणिपुर की बात नहीं करेंगे। मणिपुर वायलेंस हम की बात ही एथनिक कम्युनिटी नहीं का हम की बात ही चु एसो केविन कुकी कम्युनिटी ले मेले हो की का हम की बात ही इन Manipur law and order situation mo po ho source akuna thulan in asai na India today te sa na asai na chun mai theo in sang ni lang ki hal fa in jele ku ki te in hi khat le jali le som ni lang ki hal han ki su si in asai vin ti jeng se helowin mandir som se gi le ho in jani le som ni le khat jen ki su se in ki hal han report 2nd June 2023 chun ani ki pi publish in sei in hi Manipur boy thu hi thu chen thu isai diu le ho le meli ho ki gin mo tu na ki cha na hi se ngain ki cha hi political le ethnic gong se hellowen economical le geographical jong alu ni na hi geographical a seiding le manipur me bi ga velew hen agam hi chum muni aki hom khenin mu thein omen khadi infal valley khadi thinglang gamin ki chi ta mu thein omen hi valley hi asang pi in 11% agamin homin thinglang gam hi 89% a hope kinin politically isaile manipur assembly seats som gu umin ahin thinglang gam hi 89% ahi banga hi 26 bo ki changa adang 46 si 11% area ni ho changa hi bin hi chi hi population ji hi in aji chu valley phaicham area hi population tamzo hi 2011 census dungria chu valley a manipur population hi 57% in atamin chulai ho thinglang gam hi 43% ahi in hi ahin population ratio le sitso ki hopdan ibet le ki na lem ta ki ne hi population ratio hi 57/43 hi in hichu 1.33 times a atam zone assembly seats 40/20 hi double a atam zone si ho hi ti a sitso ki bang le ki tu lo ta a ki hop lo je a jong hi thu tampi
Manipur government mo bo chunga aumin chi tailo hin economic langa jong thingthang le phai cham ki na ki nin thingthang lang hi khan to na pon chele ami pi cheng ho jong atam jo again thein phai chama cheng ho ho thei win chele khang to win chi thu jong hi a thang pi a agam sunga teng hon kum izat ham khat an sei jingu chu hi in 2002 apat 2017 chun manipura congress vai hop na noya na amovin chi a 2017 a article hi velew thingthang gam ho hi development agenda apat kila do 18 congress government su ngo na anani win hi kum 2017 na chun manipura bjp government in vai hen hom tan hi le thingthang le pai cham ki ba lo na economic gap hi asu hlom ding in kitep na hin nei win manipur siam lui biren sing chun go to hills and go to villages kiti campaign hin pan do tan hills and go to villages. In adoi chu thingthang gam ho le development ti chu khan to na thun sa ding ti ahin kum nga lang ahin pu jowin jong ki khel na i macha jong abol do po win aban kum 2022 a election ge in jong I ho zat ni ki ka economic disparity ti chu ki ba lo now hi major issue khan in jing tan chele religion le ethnicity ho le zat ki ka thu a isei jong le ki ba lo na gap ki nin khai cham valley langa hi atam zo hindu sa kho ji ho hi ki nin I pidinga atam zo kati ham itile 13% hi ama ho traditional religion sanamahism ji he ki win ama ho hin nature ho hin chele apathenu lining tho sanamahi ata sanu hi in alang khana thei them khat ki win ama ho hin sanamahim jong ajuyu abona hi lo them khat ala do wa ajui loi jong ki nin chele 8% tabang hi muslima ki nin ama ho hi thei pangal tin aki he ki win thei percent them khat in christian sa khujui jong ki win alang khana e ho thingthang ga machun KUKI zo te le na ga ho chu atam zo christian hi ki win chia hi pidinga atam zo iti ki nam iti le phabe min judaism islam animism ti ho ki win thingthang a cheng e ho hin isungwa phungla chang chum inei ki win ti jo hi cultural traditional ho za chum je ki chun ki bung khen na khat inei ki win ai le ga sai ding khan chun manipura ki boi na hui me khai ho hi atam zo Hindu hi wa sule KUKI ho hi atam zo Christian ahi wanga ki boina hi Hindu versus Christian ai pon ahin hiti a communal angle a lo ji hin ho in ho le mandir ho izat ham khat ki hal la in sule sunga wangjinga chun mai thai Christian ho in abolu chapang nu le pa nei talo ho school khat jong ana ki halin ai in boina dan ho hi athang pia ivet le ati le bula pa na hiti a ki khit na akinei ji hin history them khat ga nung chi lew hen ho KUKI ho to mai thai ho ki ka hi ki boina neu an jing in hi chi achun thingthang gam jong hi manipura iti teng le abon cha ti na ham valley area bo ham alo le thingthang gam jong hi ti thu chang hi do thei ta khat an jing in teng le an hi jing in he chi thu do question ji hin manipur sunga ki boina mu thein an jing in hi manipur leng pa hin gam sung hi apum pi a lo thein te dinga authority athunei na an pu do jing in hi thingthang langa naga ho ki san yong cham thap ta a thingthanga khosa hi win hi anthropologist James C. Scottson alekha sutna the art of not being governed chule an anarchist history of upland Southeast Asia ji na achun James in sayna valley a hi state khat ake form po le which state chu government hi han empire hi le non state chu thingthang lang nga te jingin which state to non state ke ba lo na ki khit na chu surplus akitin hiti chun valley a vadung ho le permanent settlement jin acheng mi ho chun farm abolun trade aboluvin ain thingthang lang chu ajat chumin thingthang lang gamla ho achun minimalism akimun hi tuni ge hin thingthang mi ho hi semi nomadic life in khu manga na lai movin amo ho hin shifting cultivation abol na lai win chi school kai lai wa le khai ni sim kha te dio gin cha min shifting cultivation iti teng le gamla mun kha chu lowa dinga ki wa na ki sa thenga ki hal tha muchi ki thua aga ilo teng le ali set a hoi ta lo le ki da tha kiti achu hin khomang chu shifting cultivation kiti hin chi lo le ai ki bol na thu ho hi mun tina mu thei au min ji chun le set hoi ta lo ding ji a mundang lo wa ki wa na phaki na ki chon le chu shifting cultivation akitin achi dung ji chun hi hi wanoi mun tina jong akomonin aki bolin mu thei au min amin hi zat chom in aki hen Mexico le Central America achun milpa tin aki hen Brazil roka Vietnam ray
Madhya Pradesh Bewar ahi lo le Dhaya Eastern Ghats Kumari Himalayan Belt Hill chule Northeast India ahi jum cultivation tin an ki hen hi hin khomang thinglang mi ho hen surplus anei puwin hitia chu ane kham kham be mo amu wa ki mang chaw hi in abangkom le go phate azu lo le hi chi jong chun ne le cha amu ki lo hi in hitia chu ne ding ong hloma ne ding ong lo teng le hi cho chun hoi lai azu diu ham hi chi phat le chile phai cham lang valley lang ho adal lut jivin ahin la valley lang ayong chun mi hem tampi ana cheng tan lobol jong ana dim tan mun de chet ana nei tawin chiteng le in jong de chenin permanent in tamta ana kisa gam tawin hi le phat ta le chun thinang lang ho chun ipi abol jiu ham iti le akin so theina dingu wa chun sunga cheng ho chu ano khomun red abol khum jivin hi ain wa no ya ki wai pu dan hi history ho ibet le ki wai hop dan governance hi rational intellectual le spiritual discourse hi bol pon ahin power le grit jo hi zo jin hi ti chun khatlang phai cham velia leng ho le gam wai pu ho hin thinglang mi ho chu thum to na dingin inop to na deal ana nei pi jin thinglang mi ho ko ma chun nei le cha nei pi din teng le nei le cha ki hon na pi din ka ting ahin e ho ka a ina kisa boi lo na dinga ya ana zol ha jiwa hitia chu khat le khat cham deila na cheng khom jiwa ya chon om jiwa hin ti a hi north east india ti a hi osa system akitin ti chun chamna ahlanga theina dinga hi communities cheng khom cheng hin ti a hi khang khanga umzat ham khat ti a hi ana jiu hi in chele alang khana historical records in sei ding ruin ukeng ne ho long ho hi Ahom's army lachit par phukan the great ahom general noya anapangwin ati sayun chele ama ho hin mughal army ho anazowin history chun anake sayin itia chu itia kicham ta le longmong sela hi ha chom khat 1800s ge chun ana chepi win hi iti zo chun burmi so hongwin zo chun british so hongki duwin iti zo hin mei thaileng te u cha ho thusin hong hi ki nin ningthoja dynasty apana iti ucha thum ho chu marjit singh Chaurajat Singh chile Gambhir Singh ama ho cha hi ama ho ucha hi lengpo dinga ki chu jing a hi win uchala uwa khat chun ko ma vel ho ki thopi na namu in chun Burmese ho ki thopi na namu ki nin chom khat jowin Burmese ho thu thu anunga ama ho papet ki so ki chi holoi ma hin achai na leng pan muna ko na aloi hla ki no uchala uwa chu hitia chu British te pan pi na muloi amulo loi akom avela pangho akom vela omho ki thopi na muloi stengle abang khat la sot thau itia hi Burmese te panpi na muloi muntina hlaiwa tu mo ta hin kho manuwa khat le khat mi chom ho to ki khut so jing le ba an hi win hi tia leng ding mun ki su lo ta sung chun Burmese ten Manipura chu 1819 panin 1926 ge chu wa in hong ta win hi ti chun o chala wa Gambhir Singh chun 1824 chun British te ki thopi na zalin army in ki siam tan Manipur levy kin ki hen hi chiteni ki sat na chu the first Anglo Burmese war tin ki hen chu Manipur history the 7 years devastation 1819 to 1826 in Manipur tia ki he chu hong hitan hi chigal hin Manipur levy te chun zona na changun Burmese te chu Manipur kuna no do na om tawin Prince Gambhir Singh chu Leng Gambhir Singh hi ta na hi chi zo chun Burmese le British te chun peace treaty sign and bol ngal tawin chi Game of Thrones ki chep na hin thing thang cheng okeng ne ho na go ho chu an om jingun tun jong omovin a hi le ama ho hi ipitiu ham India sunglam mi ho pol ho het danin Manipura British political agent khat hin Burma KUKI Chin region a kun hin KUKI jo ho hi hai chama teng ho okeng ne ho na go ho akuna ven dinga hin puin sei ni hi ti chun ama sa sei ma bangwin thing thang a hi thing thang mi za kim cheng a hi in zat zat ki umar hi in phung zat zat sen le nam zat chom chom ki umai chi ho KUKI jo chu khat he tan chele na go ho hi ki nin itia chu British te gam chum be khana phai chama ho ven dinga mi apo jeng hi gele mi za ta jong chu hi in hin gam le gam ki ka boundary so ivet le chi hi gel thei ta khat jong chu hi ki nin hi me ma hin ga vele hen Manipur hi chi a hi in akom ta hi mi zoram min chele akom ta hi ivet kile Burma chin area hi in tu a Myanmar ti a het no teteng hatlang akom ivet kile
Bangladesh chitagong hiltrak kinin ilai ho hi thinglang gamla jeng hi ti mu thein aumin chi thinglang gama hi kukite cheng hi bin izi inem itile kukite hi semi nomadic tribes ki hi in kuki dinga chu boundaries umlo lengam umlo hi in hi ji hi mizoram ma mizo ho manipura kuki ho chitagonga kuki chin chule myanmar chin ho hin ethnic ties akine ji ahin chi hi banoin kuki chin mizo tia hi he no hi in chi ho hi hetlowa ho hi stingle hetlowa angai sa ji tampi umin aji chu tun jong mizoram ki phinna e ho kuki te pan pi ne favors mizo te hi jenga hi bin 2021 kumchun Mizoram Chief Minister Joram Thanga chun Central Government in Myanmar refugees thu adin mun apom lo dan phong do in alang khana isaile dan di lo ta agam chum khat gam khana hunglut chu angai hi pun ahi in iso pi khat hunglut lewang chu ignore bol thei ahi pu in hi ho hi ji hin India government in India le Myanmar ki ka fencing bol na dingin 390 kilometer south border akai win iti ahi ethnic lines ti chu khat le khat isam kai na kisan hi na khat ucha hi na khat ki nei hi ji hin zat ki nei ji chu e ho se hi pu bin nei le te jong om ki hi win nei le te yong hi da men lang heng le ama ho yong hi borma sunga cheng ho to manipura cheng hoi inai na anei ki duin chi ho lo jong hi Myanmar agal umpe na manipura puna force labor hin hi chi ho lo hi organization khat amovin organization ki min wo na chu IMFA India Myanmar Fraternal Alliance Executive ama ho sei dung juin Myanmar mail he chang population hi 25,000 well heading in asai bin hi chi organization ho le upper Myanmar Hindu Council organization ho hin Manipura mail he ho le Myanmar mail he ho hin ama ho ki hetu na dinga hi peoples to peoples ki het na khat sim ding in asai bin ama ho ki hetu na dung juin esan gal ahum ki patna pana mail he ho hi ni za thum lang hi Myanmar mail he ho ko ma jam lut hi bin hi ai wanga hi athang pia hi mipi ho le wano het dinga hi ho ku kite hi Myanmar kona Manipur hungjam lut dana ai sei jingwin ahin amasa sei bangwin history lang nung chi lew khan komjani masanga chu ku kite hi Myanmar pana Manipur khin puilu na ana sei hi bin hi gam ki ka neu cha distance migration jong ti thei hi in ku kite hi gal hangmi an hi win hi kolle wai ho sei danin mei thai leng khat hin thingthang gam be neu khat hi kite an pen hi chigam chu phaicham le thingthang ki ka gam hi in hi chichun tua buffer zone itiwa gam ki khen banga hi ki khen na boundary khat an hi in hi chilima hi ga belew hen Maharaja Bot Chandra chu ku kite to 1900s in lim na kila khomobin hi chiji a hi ma ho ki ven na dinga hi ho ku kite hi bodyguards dana eina maun danu win aki seibin chile first world war hung ki patna chun British ten Manipur lengpa ko ma labor court sa dingin mi jani ana thumin ama ho chu lampi siam dingle thilpole dinga angai chat an hiwin ichi thuji hin Manipur lengpan ku kite an solin a hi le ama ho apam povin hichimala achun 1917 achun British te chungjo in gal declare an bon khumuwin hichi history say the great KUKI rebellion alole the Anglo KUKI war tin ki hen hi British ten hichi gal su thim dinga hin kum ni jana samangovin hichi se helowin British te to 1800s langa yong chun an ki do pi in ki sayin hi hichi 1800s khangla ya chu valley mai sai ho chu British te khut noya an hi win thingthang KUKI ho chu ana po phapo win hi thingthang gamlang ana po lo na penu chu le kha chum records ho iti sayong lew ta san theina khat saidanu chu KUKI te hi tribal mi savages hi win thingthanga khosa ki ho chu civilized ta ka hi win hichi a chu thingthangam chu govern ka bol lo hi en ti win hichi a chu ungovernable category an koi win hibang ngai chun asama jong thingthangam tribal ho chen ho chu an he win inner line an siamovin ama hon avet suinaw gam ho to tribal show umna apu thalo na ho chu a the hanovin an administrative areas tin akoi win hi British on hichi an administrative areas ho hi minjat chum in akoi kidun backward tracks excluded areas chile an administrative areas ki he chitingle partially excluded areas tin kum 1891 achun hichi to kibang chenin Manipur jong British ten an bol kidubin inner line akoi kidubin kukite achuma akoi thein dingubin historian Ramachandra Goha in lekha aji savaging the civilized asain achun hichi thingthang gam ho hi British ten Indian legislature la lut ding anaki gelpon ije ene mitile Indian democracy adinga fit hi poi anatin Indian sociologist
Andri betel in ase in achun tribal kiti hi meaning ni aumin khat chu tribal mi ho chu thingthang mi in ki gelun golui mi primitive mi in ki gelun simple minded in jong ki geluvin tuteng le eu sian jong simple minded in ageluvin chele khantona development nangyong adei povin a hot nun alang khana ani na achun tribal mi ho hi gamlego ho sa chiteng le ecological wisdom nein agelin chiteng le itbang lunggel nei loi khat om kinin ama ho hin nature thil zo se hevin angai lu win la hin lamlang a hi in imzo se aphalama amu ve ti loi jong om kit win he 2006 kum chun Indian government in national tribal policy chu draft an bol tawin hichi policy hin tribal ho ven bit na angai khodan a phung do in a culture ru preserve abol pi ding chele a character ru su manglo wa mainstream ala du theya tengle la du theina dinga akitin hichi policy a chi pi ding adopt government in abol chu inner line permit hi in inner line permit hi mu theidinga Nagaland Mizoram le Arunachal Pradesh ho a umin hichi dungjui hin thinglang gama cheng tribals indigenous ho hi agamu ven bi na a om na ding chele local tribal culture jong maintain bolding Manipur thua isai tengle thilbai hi kitpon me hlai mi tampi hin hichi inner line permit system chi sa na dinga hin kiphin na anei win kumko kumsom sanga chun me hli ho ge la hi gampam chele state chuma migrants le mi hung ho hin a local market nu a culture ichata a danger ta a koin sei win hichi pet lai ta hi state hi congress in vai na hopet hi in ama hon law thum pass na bolovin khachu the protection of manipur bill 2015 akiti in chetengle dukan le gam thua related bill ni to hi in hichi bill ho thumji a hi manipur in jong vai thena inner line permit chu mu jeng the na hi in a hin thingthanga cheng kuki ho chun hichi bill hi anaza dar win aji chu hichi bill hin discriminate khat khat ki ka ki chom khenna anei ene tv ne hi May 2016 chun president anapu Pranab Mukherjee chun hichi bill hi reject ana bolin aman an saina achun hichi bill hin manipur ho manipuris so define abol dan hi adi poi anati in so se hi manipura congress government ho chun version tha khat ti thu ahin draft abol phaki dovin constitutional experts ho avet sa win ama ho athot ki dovin hichi zo chun e ho sunga chuti chu kuki naga ho to jong velin ake hulim ki dovin congress government to no ke ho na chu no umjingin hichi zo hin manipur assembly in 2018 chun manipur people's protection bill chu pass an bol tawin hiti chun abanin manipura bjp in government tha an sem tawin manipura 1st January 2020 chun inner line permit chu hongchi panta na hi hichi hin avet sa chu india sunga state dang ho manipur hungdi le permit angai dan permit anei dingu angai tan permit hi lia ki khenin khat hi temporary in ani na hi regular athum na hi special le steng le ali na hi labor permit hi in hichi thuji hin india sunga state danga chiang hon hichi wang hi adi poi affair poi ati win along hang hle jengwin chule organization khat in jong hichi thu ahin supreme court na challenge abolin hi hichi to kisam ka in home minister misa in parliament na manipur hi citizenship amendment bill kuna ki koido hitai anatikin in hichi CAA act hi non muslim minorities so Pakistan Afghanistan Bangladesh a cheng hichi ho chu Hindus Sikhs Jains Buddhists Parsis chule Christian ho India 31st December 2014 a hungdu ho chu Indian citizenship fast track nga pi ding grand ball pi u ahitai ti na chu hichi bill ki pass na achun saivin alangkhana manipur na nom ki pon hichi ja chu home minister pan hichi CAA hi manipur implement loadinga na se hi hiti a thilum jong hi igel iti om sa theu ham gamkhana ki cheng khoma ama hon adei chom se wa dan chom anei wa asten ulu na dinga permit ngai chaki no ama hol anok nok na a india sunga adei dei na state na chi ki thei hitabang bep sum him chu esante hi igel nuiza jong om le jengin ahin indian constitution a hitabang jong hi afal hinam ti ho hi do a hi le a hi theina khat an om kinin indian constitution noya 6 schedule article 244 2 chule 275 1 dung zuya chun customary laws chon dan ho zapi na zala hi tribal area so a self governance le dispute allowance phalpi hi kinin hichi hi tribal areas a autonomous administrative units so simpia autonomous district council ho umna a hi the hi in achomlama ADCs akitin hichi ADC so hi hichi ho bol theina dinga hi chanbo power ki pi hi in hichi bange chun ama ko na hunglut ho chu thinglangam ki cho sa theilo hichi Indian constitution noya 6 schedule hi Assam Meghalaya Tripura le Mizoram ho a umin 1975 alo le 74 apa na chu Manipura cheng tribal body son Manipur thinglang gama jong 6 schedule hi
extend nei bol pi win tia ana thum panu ahitan ahin tuni ge ahi manpur government in don sen jong anei puwin peong ape puwin ahin manpur government chun manpur district council act 1971 kiti chu ana koi win hichi dungjui hin February 1972 chun manipura ADCs group ana semdo win hichi kum hin manipur jong state piling ana hi in hi hichi chungchon hin Indian constitution no article 371C chun Manipur hills area ho akuna MLA phabe India president in athen thaiding hills area committee jong sem thain hi chukile Manipur governor pa in direct nga hills area aki bai hom na thu chu president ko ma api lu dinga hi in tengle isai ma bangai wo chu article 371C dungju ya chu thingthang chu non tribal son acho thailu ichi ho thu ji hin mi phabe min me hlai ho gam hi 11% bu hi in thinglanga kuki ho le naga ho a hi 89% gam anei win sei ji win ichi hin ave cha chu kuki le naga ho chu 89% gam nei pa hi delta win ahin hi chu hi kit lo hi le hi in me hlai phai chama eng gam len ta ne ya len lot so ko ama ho a hi jengin ahin kuki le naga ho chu ama ho banga len lot ki hi kit lo hi in aji chu isai ta win kuki ho hin semi nomadic life akimanji chun ichele ipiti ham iti kile alangkhana kumni masang lang chun hills area committee in ADC amendments bill 2025 draft chu recommend abolwin hiti dingji hin ADC group ho chu autonomy le power ke be chomna diu hi in congress outer MP pu Alfred Arthur chun lawyer interview abol na achu constitution safeguard si vote setna cold storage banga ahitan hichi bill hin thingthang gama cheng ho culture preserve abol pi na ding hi tin hi agel dungjuya hi hichi HSE le ADC ho hi paten achi la thei tapun hichi ji a hi government in freedom api be lew hoi ta a na ato wa agamu khang to be dinga ase hin chule hichi bil hi phaichama cheng ho against song ai pu etin hi ahin tu ge hin hiti jong hi ama atha atan abana sei no mu chu hiti thinglanga indigenous tribal ho thinglanga cheng ho ko ma hiti a hi ipidinga hiti a hi agamu ki chathai lowa country khatna ki cheng khoma adei de nagam sum apia acho thai jeng hichila em ama hon adei lai acho thai diu min ma ho acho thai loading kiti hi adi poe government in ipidinga hitabang special rights si api oham ti jong mi tampi la lo hi e hichi hi government in neo colonialism khanti ti agel ji hi pe ne hichu ga seilaw han industrial copy khat na hi mi ho ho bo chenga chule thingthang ho a hi mi again thei mi wa cha thingthang mi chen na ho chun mi ho ta pa chu han lo sumja na de ham na de zat zat kila in nagam hi ke nei petan ken hilai muni farmhouse resort chule coal mine bol na kasim ding stengle factory hong ka ki sa ding I ho hi ong se han lang hetale sumane ji a chu I cho chu economic imperialism ti alut kinin I cho dan hi I ho India sunga concession noya I ho tribal son I cho dan hi nei wa hi cho dan je a hi I cho hi khanin sum adei de ane ya de cho thai mana cho thai lo na dinga hi jenem tile I ho chu tribal te chu migen thai mi vai te hi wa chu sum chu ingai cha di hi in ji wanga chu India government in itia gamu de ya mi ho sa ho industrialization de bol thai lo na diwa chu hi chi right se ena koi pi hi in a hin la khatlanga chu ise ya hele chun I ho se hi puwin hilang ho thu ho hi I ho India sunga yong hi tabang rights tribal rights nei hi tam pia min cho hi Loksadweep hi in Stengle Bahawa Madhya Pradesh hi in Bastar district Chhattisgarh na hi in Stengle Himachal Pradesh hi in chele Manipura Thinglangam ho gam ho jong hi in hi alang khana ivet kina hele esante hin ma hon IPP privilege nei tawam state nei jiwa ti ho hi ivet na ele chun neo pen aga sedingen itchel noya ama ho apawo meiteilon kiti Manipuria yong ke hi chi federal language khatna anei tawin chitengla inner line permit yong anei win amon inner line permit anei na wa hi koi gammi hen lang yong le agamwa hunglut wa hi le ti achu de hunglut thailo diu card anei diu hi chi card dungju ya chu hunglut thei diu bo kinin chitengla agamu yong koi machan alu thailo ding koi machan yong cho thailo ding ti ho hi kinin achung chona political langa sia ale chun ama hon assembly sit so long sit som go la hi sit som li hi ama hon bon cha kaya ki lo yang kin o hi in achung chona hon khatlanga ithil thum ho zo siu siksedel hi in stengla ADC so ti a power function pi be dinga ese ho yong khat chai bol pi povin itia hi thil thum ho zo siu hi
ipu ipa te khanga pa na hi te ina chot thla pi wa i gamwa I chen na ho ga mai khang to lo ta ina koi jung hin I cho zo si ji a hi a chai na hi I ho lang long ku ki te jong ti hin man cha dom thein man cha an dom movin iti hin state nei dinga tha be a hong ki go ki ta win iti chun state nei ne dinga hin 1980 lang pe a ti hin hong ki go win 1993 lang sun naga gal hong men chi naga gal sung ho ajing ki sana chu thingoi hong phakai cha in hat hi lai win thingoi yang hau hi lai win hiti a chu thi nang ho kartu so le pipe sim thu ho a chu ina do wa ina tin do he in a hin 93 lang sun KUKI naga gal hong ma chun ho lang jong mi sang khat lang athi 18 KUKI national organization hon ana saving hi cho jo hin hi chi demand ki bol hi ama chal che chen hi chi milong gal sunga hin meli hon su thip ding jong agei gel po bin ima chan eilim sa po bin hi ti chung kum sangni le somdani 2012 chun KUKI state demand committee ki ti organization in KUKI le na ding in thlang hen sam tawin ama hon asai pen chu ki hon india sunga state ka thu mo hin ki hon separate country ka thu mo hi po ativin a hin separate state nei pe lo le six settle be nei pe vin ana tivin notice sunga state li ho hi six settle na pi thailo I pidinga ki ho nei pe thailo diu ham ativin athum chan a athum chu six settle nei pe thailo hi jong le 86 amendment bill 2021 be pass nei bol pi on hi chu hi le hills area committee le decision autonomous power tham khana nei be jong le ativin hi ni chaw ape pe lo chu koi do le hen august 2022 chun manpur government in bill tha khan hin polu win hi ji hin mi pi ho chu ana lunghang he jeng win hi jo hin communities ni ka ki vet da ki mu da na hi chi bill thu ji hin an polu nin hi chaw ji a hi namni ka ki boina ethnic violence sum da hi in hi chi thu hi ipi thu ham kon ipi asaya thuteng iti hung ki pan ham ki ho hi aban video part 2 a vet wa in sei dio hitan ni a video part 1 sim na hi chan hin chai tau te What started as the dispute between KUKI and Meitei communities in Manipur